Swastiastu. Matur suksema anduk kalah sane kapija ring dewa kita. Kabar kamu Bapak Berbekal Desa Karo Kesarengan Ibu sane lahat wahya kita. Para panureksa sarang sinami sane wahya kita. Para ulama sarang sinami sane wahya kita. Para peminat satwa Bali sane tresno sehen kita. Aige, Bidyang nomor 14 Jagi Dodoran 1. Kari semangatnya. Tunas tepuk tangan yang kari semangat. Aige, Bidyang Jagi Dodoran 1 Satwa Bali sane mamunda siap selalu. Ada tutunan satwa imalu. Siap selat, Allah panah, papitu. Ane paling kaliho, maadan di gebrang. Ane paling cenika, maadan di doglaga. Iyo, sumpah majani, ngajak memene, lakar, luas malali. Kamu ke daun tukar. Sambil ngomong jalan, iyo nagalengan. Jalannya nih luas melali. Jalannya nih luas melali. Abang kau sama sawit. Surya, 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 surya. Ngajak panak-panak nih. Tunggulah ditang dia magendengan marah matulihan mabat nih. Dah ujane gulame suba ninggal. Bumine suba petang sina ujane lagar balas. Suba lantas itu nginjakan siap selang majalan. Konen majalan kelung tinaka saget ujane subang ngepres. Mengkaukang panaknya ane paling keleha ane maadat igendro. Meme ujane balas pesan nih ijo jadi laku memang nih. Kedo akan nih gebrang mengkaukang suba lantas kedo kitab nih memene ngalinan tawas ma emang marah matolehan dah di daun tukang ada penuh jenis suba lantas kedo nginjagan di siap selam mau deng panak-panak nih. Cerek-cerek aja pokoknya mai raga ngejalan itu daun tukang ada penuh jenis suba lantas kedo nginjagan di siap selam ke ponoke totonan di subane neka di ponoke totonan maka siap di siap selam mi dewa ratu ijen panak awake ane paling jenika ane mengadang indong lagen sina kejang iya didu sawire iya tuseng melang bulu tuseng ngidang nudog timbal-timbalnya mekebar sina indong lagen kejang didu kabeh soba lantas itu indong lagen ningah monyi ngerosok krosok gitu muli badua marotole tekan indong lagen saget ada yang gede ngajak panak
Wonge totona mau adan men gua pianakne ane kelihan mau adan iku pianakne ane jenikan mau adan iku coba lantas itu matolehan gue tidak lakan pasu kedekne imemen gua Doseng masih ada memene madaloka. Coba lantas itu. Tani ngekana yo tidak lawan. Malah ini memang coba lantas itu. Kabaran malu awake abang dulu. Di subane mengebar
awake akan telu maro nyida bingana awake keto abane idok lagan suba lantas keto nginjaka ni memen uak nyemak idok lagan plur kebarango idok lagan ulung idok lagan tuseng idang makebar buen nyemak idok lagan ken memen uak plur nyerunuk idok lagan di samping batune tuseng idang makebar. Nah ane jami suba apang telu buen nyemak idok lagan samporang plur matingah idok lagan di dhuwur batune suba lantas keto ngincakan ini buak nyala idok lagan lakar caplek di subane buka keto ane caplek tekene ini buak dua batune ane gede tontonan kanti gigene telah punah makan ngengan idok lagan sambil langang ngeweren memen buak makebak ini ngungani gede punah negara batu ngungani gede punah negara batu. Aine wanta asa punika yening anake tuna wiweka sekadi inemen buak sinah nemu sangkala. Aine wanta asa punika satwa Bali sane presida tuturan titiang lunas dengerana pengampura sinap titiang antuk pramasanti om santi